wathi phansi ngedidi uNgizwe phansi esho ukuthi esho emcimbini we-EFF enani ukhona umuntu uyongifonela namhlanje yebo cha uthi lapha yena uthi wangibiza kamnandi yena wathi ngumtsitsi ubiza ngesiswati thiwe Swazini hayi beqinisa nje abahlaba banga thiwe Swazini lethela ukudla bethi senitholile litsitsi cha yazi ukuthi thina njengohulumeni sabahlonipha kakhulu abantu abaphila nokukhubazeka noma ngabe kukhona iphutha alenzayo awumthatheli lo inyathelo zomthetho noma iqhubu nabantu abanye uyabasa kuma rehab abanye belungiswe abanye inkinga zotshwala bewe beze bepostwe o Snoopy Dogg bedakwe kwaza kweqa lokho asikuthathi, we don't take that thing to heart. And then also nabantu nje abaphila nokukhubazeka ngoba lawa amehlo kaMthandeni akuwona amehlo normal for a human being yabona ngangambona ngelinye ilanga laphana iwindi lenganyuka ethi unyusa ngenkani lesi sikephe sakhe ngathi milawo wale mothe intsha nje sangena into la ngabona mina into seyithe bhuqe emehlweni leyo nto leyo yangikhombisa ukuthi uNkulunkulu wami it's just a young person ozama impilo shame uyazama yazama